nagputeng kastoy panyempo at ilubong agladi agruar kararwa agbadlaw pagpili umayda at dagitadan ar-arya marmar na isang kailubuan nagamak nagputeng gilistum magtarekan isalakam badir war asin ken bawang tunggal dumteng kastoy apanawin pananglagip ayat api manawen si manati ar-arya intay rambakan din agan nagka agalwad ka taad tada dito yan. Dagitadan ar-arya marmar na isang kailuwan nagamak nagputeng yelistum agtarekan isalakam bagir warasin